Što da nam kažete kako tačno izgleda tretman kod vas? Mi vam ljude ne pregledamo, ne uspostavljamo dijagnozu. Kod nas dolaze ljudi sa gotovom dijagnozom, zato što mi u našem sustavu edukacije učimo točno bioenergoterapiju po dijagnozama. Tako da se mi dijagnostikom u principu ne bavimo. Pacijentu nije važno da mu vi kažete šta je kad već ima sve nalaze kod sebe. Šta mu je važno? Važno da mu se pomogne. Da. Ono što nije mogla napraviti službena medicina, da probamo mi. Ni mi nismo izliječili svakog, ali mi ćemo raditi kako to izgleda. Ništa. Čovjek dolazi sa dijagnozom, ako nije siguran i pročitamo nalaze. Ja sam između ostalog završio edukaciju za bioterapeuta i na medicinskom fakultetu. Učio sam dosta medicinskih predmeta, između ostalog godinama i anatomiju, tako da mi nije uopće problem pregledati dijagnozu, vidjeti što je i idemo postavljati ruke da napravimo terapiju koja odgovara točno za tu dijagnozu. To je proces od 15 minuta, tako radimo 3 dana za redom. Iza toga imunitet nastavlja raditi još 21 dan na osobi.